Pasalamat Daddy, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Teresita Liwanag and family, Speedy Recovery, Maria Jensen Manalang, Mario Supan, Lina Bonus at Bel Trinidad. Birthday Thanksgiving Daddy, Venus Mayati, Father Norman Vitug, Helen Dimaon, Art Elaine Timbol, Alan John Lapira, Healing Lucrecia, Ashley Kurt, and Manuel Serrano. Special intention, Joan Rose Tolentino and family, Maria Bianca Lansang. Ang timurin ding sablang kaladwaking purgatorio at ding kaladwada di Rosario, Rafael, Benito, Domingo Senior and Junior, Erlinda, Jose, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Herbancio, Inocencia, Bienvenido, Dolores, Paquito, Liodigarda, Monseñor Pelecito, Fathers Herwin, Alex, Abelardo, Enrica, Carl Adrian, at Jesus. Magkiabiatan po king dalita pamukulat. Puntam kidaginig pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapaan ng ginutang Yeso Kristo, ing lugod ng igpa, at ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, mantabi sa kaya kayungan. At kaya ka timurin. Maya pa abak po kaya kongan. Maya payabak po among. Kapatad, si Shantada rin kaya katang kasadanan, batang mga intudin magmasusi, kareting banal na misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutuo, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat at niyayaliwang kakulangan. Uli na nita, ipanigapu ko, kan Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel, ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa lubos mayupaya, pakadaduan na katamo, at king pangapatawad na rin kasadanan tamo, idala na katasa na king biye, alanganga. Amen.
panalangin tamo. O higpaming mayupaya, king makapagmulala mong kaburian, ing kaya kang iglesia, kailangan niyang makapakiraki king kasakitan ng Kristong kaya kang anak. Ibiyang mga espiritu ning kapibabatan at lugod, karetang mipasakitan pauli ning kasalpantayanan da kaya ka, ban maging matatag at tapat lang tala patutu, king daralan mong kaligtasan. Itinganadwan mi, kapamilatan ng Ginoming Yeso Kristo ang anak mo, ama biyet magari kambemu at ning banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng librong Samuel. Susuyo neman king Ginoo ing anak ka Samuel, lalam ng pamamahalang Eli. Malagad yamong magsalita ing Ginoo kanitang panahon na ito. Malagad bungo ing mikakamalik mata. Misan na yaldo, makakiraya i Eli, ketan lugal na king balening Ginoo, nung nuya matudtud. Mapulane mata, at halos ene manakit. Eya po mitda kanito ing sulu, king balening Ginoo, at matutudya naman i Samuel, king balening Ginoo, ketang lugal anong nuwatsu ing kaban ning Diyos. Kanito nga nang minawos ning Ginoo kang Samuel, 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 nano po ito nga nang may kibat, at sakaya milaying minto kang Eli, at nga na, awsan niyo ko po, nano pong buriyo, pekibat ng Eli, era ka inawos, sulong matutod na kang pasibayo, may koyo at migbalik king pagkirana. Nga nang pasibayong minawos ning Ginoo, Samuel, mibangon niya i Samuel at mintaya kang Eli, at nga na, awsan niyo ko po, nano pong buriyo, dapat pekibat ng Eli, era ka inawos, anako sulong matutod na kang pasibayo. Ene pa kanita kakilalang Samuel ing Ginoo, uling ene pa akasabi ing Ginoo. King katlong ulit, inawos na neman ning Ginoo i Samuel, mibangon niya iti at mintaya kang Eli, at nga na, awsan niyo ko po, nano pong buriyo. Kanita na ay tinjan Eli, king ing Ginoo ya ing mamawos king anak, inya nga nang Eli kang Samuel, sulong matutod na ka, at nung awsana ka, oy ni ing pakibat mo. Magsalita kayo Ginoo, at makiramdam niya ing alipan niyo. May kuya i Samuel, at sa kanya may tutud. Dinatang niya ing Ginoo, at lepitan niya i Samuel. Inawos niya kalupan ng gewana. Nga na, Samuel, Samuel, magsalita kayo Ginoo, at makiramdam niya ing alipan niyo. Nga nang may kibat Samuel. Meragulya i Samuel, antabayana ning Ginoo, at mi patutuan ing sablang sasabyana, at balo na ning mabilog ay Israel, manibat ka rindan, angga Bersiba, king propeta ning Ginoo, i Samuel. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Oy ni at yuko arapan mo Ginoo, banto paran ing kaburian mo. Oy ni at yuko arapan mo Ginoo, banto paraning kaburian mo. Menaya kong mitmong kapibabatan king Ginoo, linusana ko at pekiramdaman ing aklis ko, maligaya ya ing taong manalig king Ginoo, itang makikiyabe karing taong palalo, at elalapit karing Diyos a etutu. Oy ni at yuko harapan mo Ginoo, banto paraning kaburian mo. Ayin sakripisyo, o dawon ing kekang pagnasan, nune balugbog a keka biyasang makiramdam, animal asisilaban king altar ing kekang adawon, o ayin akapanayan king kasalanan, inya keka nga kung menga mano, o ni atyuko arapan mo Ginoo. Oy ni at yuko harapan mo Ginoo,
banto paraning kaburian mo. Dikil ka ko makasulat king libro mo, matula kong tuparan, o Diyos ko, king kakong puso, batas mo, ilang pakasimpan. O inihatyo ko harapan mo Ginoo, banto paraning kaburian mo. King margul akatipunan ning balen mo, ing maya pabalita, ning pamagligtas mo, pisyag ko. Ginoo balo mo, king eko tutok ng magsalita karing kekang depatan. O inihatyo ko harapan mo Ginoo, banto paraning kaburian mo. Parang alantaya po yung maya pabalita. I Kristo Jesus, akyakatang talapagligtas, liako na ing upayaning kamatayan, at pepakilala na ing biye alangangga, king kapamilatan ning mayap abalita. Ginuman tabiya kaya kayo, At kekan timurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Kalakora king sinagoga, tinaglus dari Jesus king Baderi Simon at Andres, kaya Berey Santiago at Iwan. Makarateya kanita ing babaeng katwangan ng Simon, uli ning matas ya lagnat, at sinabi rin agad kang Jesus. Depita ng Jesus, tela na ni gamat, at seupaneng tinalakad. Kanita mo rin, dikwane ning lagnat ing matwang babayi, at migsilbiya karela. Inyang sisirim na, limbog ne ingaldo, ding tao delaro kang Jesus ding sablang masakit at ding adipanan ding demonyo. Mitipon na rin sablang memalen king tulit na ning pasbol ning bade, pakayap na ring dakal at tawong masakit ang makimiyayaliwang kapanamdaman. Penabi na naman ding dakal a demonyo, ayena pepaboren migsalita, uling badura nung Ninoy Jesus. Ganingaldo pa, mi bangon ni Jesus, mintaya king lugar at tahimik, wal ning baden, at karinya menalangin. Penintunan deri Simon ang ponding kayabe na, inyang ikit de sinabira, panintunan da koring sabla, dapot nga ng Jesus karela, kailangan tang munta karing makalapit abaden, bakong makapanaral mo naman ka rin. Itiyang sangkan nung bakit may koko Kapernaum. Inyalinibot ya king mabilog a Galilea, manaral ya karing karelang sinagoga, at panabino ring demonyo. Ing mayab ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Maya pa abak po kaya kayungan, Maya payabak po amo. king kaya katamong ebanghelyo, ikit tamo nung makananong inginutamong Yeso Kristo meging popular ne. At king kayang pamagiging popular, metong mo'y kukutang dareng alagad kaya. Ginoo nga na, panintunanda ka ring tawo. Siguro, kaya nita pwedeng magumpisa. Nung ipedro kit na nga ne, yung ginutamong Yeso Kristo na panintunanda ka ring tawo, ibalik kaya po kaya katamo yung kutang. Kayo,
bakit panintunan niya nga pong Ginoo? Ikayo po, ot panintunan niya nga pong Ginoo. Ikayo po, tatsuko keti, ot mga di kayo. Ikay po tatsu kayo aldodo keni, hado sisimba ko mo rin. Uri na bang Mother of Perpetual Help ngene, inyapin makanine? Bakit panintunan niya nga pong Ginoo? Bali po king kaya katamong ebanghelyo, ing pamanintunda po rin ing tao king ginutang Heso Kristo, as namo pong kasimpri. Panintunan de, uring burida, kumayap da. Panintunan de, uring burida, mipalwala ring demonyo kareda. Panintunan de, bakit uring burida, mikadinan ng kasngawan. Ngening kutang, sapat ya po ba ita, king pamanintun para king apong Ginoo? Sapat ya po ba ita, bang kanita, sapat ya bang rason ita, bang kanita panintunan tayong Diyos, king kaya katang pamibiyabye. Po sabihan na marok po, most of us, we started with this kind of motivation. Sisimba ko, uling ating kunganyawaran king apong Ginoo, sisimba ko, uling mamanata ko king Diyos, sisimba ko uling apakayap nining ka akong kapatid, apakayap ning ka na akong sakit, inyapin mamanata ko aldodo king apong Ginoo. Pero sapat na po ba ita? Christ invites us today to purify our intentions. Christ invites us today to purify our motivations. Nanong dahilan? O po posibleng anyang mo muna makanini mo kababoy kaya katang pamanintun king apong Ginoo, then well and good. It is a good beginning. It is a good point of reflection. Masanting yung pagumpisan. Pero kaso kailangan, we need to go deeper. We need to go beyond. Kailangan king darat ang panahon, kailangan king kaya kabanan, king kaya katamong pamanyamba, kailangan king kaya kabaning pamaglapit tamo king apong Ginoo, may lalam nung bakit pantunan tayo nga pong Ginoo. May lalam saning kaya katamong dahilan, may lalam saning kaya katamong rason, bakit panintunan tayong Ginoo. Value po, nanuwaring sapat na rason, bang kanita, maging tumpak yung pamanintun mo, king apong Ginoo. Metong yan po yung rason, nung bakit kailangan, at dapat iting maging rason tamong ang kikakabaning biyata mo. Balik po nung nanong rason, kung bakit kailangan pantun tayo nga pong Ginoo, uling kaduguran tayong Ginoo, period. May panintunan ng Ginoo, uling manyad ka kaya. May panintunan ng Ginoo, uling buri mo, maudo ka kaya. May panintunan ng Ginoo, uling tatakot kang miras king impyerno. Nung makanting pamanalawi po, hustong motivasyon ita. That's why we need to purify our intentions. We need to purify our hearts towards this. Sana at the end of the day, adiwa mo itang atintangan nyawaran. Sana at the end of the day, adiwa mo itang uling atintamong pakinabang. We're looking God, or we're looking for God because we love God, period. Panintunan da ka, Ginoo, uling kaduguran da ka, itamo. Uling apin mo naman itang dahilan, nung bakit panintunan tayo talaging apong Ginoo. Itamo talaging peka sapat, akabaldugan, at sapat ang motivasyon, nung bakit kakalapan tayong Diyos. Kakalapan tayong Diyos, bang kanita aduguran tayong buong buo. Panintunan tayong Diyos, uling baduta mo, yaing mamya kabaldugan king kaya katamong biye. Panintunan tayong Diyos, uling nung alaya, alamuring lugod, king kaya katamong pangatawo. Ngeni, ulitan kaya po yung kutang ko po kaya kayo, makanini mo rin po ba yung pamanintun nyo king apong Ginoo? If not yet, okay mo po ita. There is still a lot of time for you to discover and to reach that reality. Ngayon nung atyo nakaketa, mayap naman. Sana manaliwain kaya kang pamanisip. Pero yung mas masanting, apin ing king katataw diyan, sabi tamungan na metong mo yung dahilan king pamanintun tamo king Diyos. Uling kaluguran tayo,
ingapong Ginoo. Amen. Kareng balang kayadwanan ning pakibat tamo, Ginoo itabi mo ring maro kay Espiritu at tulwan mo ing sakit mi. Ginoy tabi mo ring marok ay espiritu at uluan mo ing sakit ni. Para karing pamuntok ning Santa Iglesia, kapilan man sana, era pakilibe ing karelang katungkulan mingat, karing penabilin ning Diyos karelo, king kapuryan ay bat karing tawo, o king makayatong upaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoy tabi mo ring marok ay espiritu at uluan mo ing sakit ni. Para karing pamuntok ning kikatang bansa, mika inspirasyon lasanang magobra, para king kakayap ding karelang sasakupan, at kapilan man ela magobra, paulinan ning ambisyon pampolitika, ipanalangin taking Ginoo. Ginoy tabi mo ring marok ay espiritu at uluan mo ing sakit ni. Para karing daralan kasakitan, agad no sanang saupan manakit kasangawan, ning Diyos ipanalangin taking Ginoo. Ginoy tabi mo ring marok ay espiritu at uluan mo ing sakit ni. Para kikatang makatipon keti, mabiyasa tasa ng magtagumpe, baboring sablang tukso, ipanalangin taking Ginoo. Ginoy tabi mo ring marok ay espiritu at uluan mo ing sakit ni. Ngini po adwanta mo yung sarilitang kapagnasan. Mayupayang igpa, ipaniga po mi kaya ka. Linisan mo rin kaya kaming kapagnasan, king pamaninton mi kaya ka. Banding sablang pangimot mi, ding sablang pamangamano mi, metong daming sambit dada, uling kaduguran da ka, ikang Diyos mi, ngenit manggaman king ngalanganga. Amen. Diyata pong makasadyang mag-offer, talakad na la. Magkiyabiyatan pong magkanta ka ring dalit para king pamagsadya ka ring ayin. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap darapan ng Diyos, sigpang lubos maipaya. Tanggapan na sanang Ginoy tingdawon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kikatamoy ka sa plala, at king mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming migdalang tanggapan mo sa nareting panalangin at ayin na kaya kaming darawon, ding daralan kasakitan pa din ng tapat ng kasiwan kaya ka, tumulala sana king pamakisan metong daking karelang Kristo, ake kang anak, at atalastas da king
Ding karedang lagyu makasudat da karin banwa, kaya bering mepili. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginuman tabi kaya kayo, At kaya kang timurin, iat na yoring puso yo. makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayo yung ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin oig pa Diyos king adanganggat lubos mayupaya. Nilangan ming metoyat ko kaya kang babayat parangalan kapamilatan ng kaluguran mong anak. Inya karampatan mo yung purian dakat pasalamatan ding balayan na kaya kang binukod at ding banala parating kaya kang payantabe. Udinita kang bering sabdang kororing anghel ka rin banwa, daradit ming kaya kang ligaya, dahil makyabe lang tuknang babiya kapurian kaya ka at ngaming ang kakanta. Banal ay Ginoo, Diyos mayupaya, mituwing manwa, aling lakot, kinti kang ligaya. Hosana, ikaw katas-katasan. Wan, ilalatag, wan, king lagyu. Tunay kapin banaloik pa, iking panibataning sablang kabanadan, udinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari ng katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayam idaon kusang loob king pamaylas at pamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat yakeka, piraso na at binyene ka rin kayang disipulos at ngana, tanggapan yiti, ikongan at kananye. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kalis, pasibay pe pasalamatan akat pinuri, at dinwang ning kalis karing kayang disipulos at ngana, tanggapan iti ikongan at minum ko kaniti. Uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayan po na lang hanggang tipan, amibubu para kaya kayampon para karing sabda, ban kanita mi patawaran na rin kasalanan, daptan iti king kapigagan na kanyo, kanako. Misteryo ning kasal pantayanan. Inyangin ning gaganakan mi o pamakalulong igpaing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo. Daraon mi kaya kay ting tinape ning biyating kalis ning kaligtasan. Dahil ming pasalamatan kaya ka ing pepadiaryan mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo kaya ka.
mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal Espiritu. Ganakan me oik paing banting Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, i Florentino kaya kaming Arsobispo, at ding sa bilang pari. Ganakan mo na naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sa bilang miyang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakadadwan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya be ng Mariing Birhen induning Diyos,